Minista wa urimi aja nthigurune ya Kenya Franklin Mithika LINTURI na gwatanirite na gavana wa kaunti ya MERU na kurira baraba gwatikanira na mutino jwa barabara ntere cheigembe MARII jao ja CIBITARI bairi baba barite kigina kia 95 ira nichio AAJIE baba bararundaragwa ni CIBITARI ya MERU level 5. LINTURI kinya na kinyite ikarone bia mbunge kaunti ya MERU aratemanite na MCA ba mbunge una atongeria bao agikatha Nkanya E Ngwataniro yao na gavana KAWIRA. Kagiteno kau ura wari mubunge wa ekuru wa mbere kaunti ni MERU na thaiji nwe ombudsman FLORENCE KAJUJU kinyawe na atemanite na gavana KAWIRA na atongeria ba mbunge kaunti ya MERU na gutariria kugwirwa kwawe kumania na ngwataniro ya ubichiji chio ijire. Mwandiki wetu Antito Muriuki nwewe na chionkuruke. Muthenya na arua minista wa urimi Kenya no Mithika LINTURI aete mugeni wa gavana wa MERU Kawira Mwangaza na bakinya CIBITARI nene ya MERU nikenda gutigiriba kurira andu batatu mbeca bauma CIBITARI baraba agurarirwe kimutino jongani utero igembe arabaitite mungana jwa 295 gutetheria undu bubu kurikana ndakario wacha kairi tukibangania mantu jao ibe barabangi na ya one of the reasons as to why we were to be impeached ke mashtaka jari ya 62 shtaka number I think 17 was the waiver that we gave na tuga tutiumba jau so CS yambira tupati na mwana we alita 70% na nda mutwariria kenda tumba kurira na baba in cash na icio mbeca twanenkanira kwa tutathithia waiver katware mbeca ciana baria bari gukubetu begembe bara bari na accident kenda ba ananja. So I sent because God has blessed us in different ways. I'll visit you early morning. We'll see how you and I won't be able to sort out the bill, because we don't want any impression getting out there that the governor waived the bills. It's 295,000. Go and pay, and this money has been contributed by the governor and I. Nyumene minista wa urimi Mithika LINTURI na kinyeki mbunge ya MERU akigwata ugeni ni speaker Ibubundi na utongere bwa mbunge eji na muroto jwa ukinya mbunge neje KAJUJU amna. I think ni boya nyaku ati mwe tukwaraniria nayo na towa mandate yao no lazima bakarita bureburi kwithira ikari na ni timu mbega muno nontu batumba kwithira bathuri ni antu na betira bario bati kwithira bakewe shimarira bagwiri kwithira bainario na ni antu by willing and ready kwaraniria kenda MERU yetu yumba wita na mbere. So I want to wish them well ki discussions ila kwithira baina choche ya kureta peace ndene MERU na ku reconcile team ila sio between the assembly na the county government. Bu ayubu speaker bundi augeti betite na mbere na rwaria na kagita gatiko raja baketha beti mana munini mutongire mugongo nikenda kwagithia thiri kwina umuhimu wa ngwataniro ya atongeria bonde na atongere bakeja na heshima waka heshima rĩrĩa yawe na ũrĩa ũngĩ akaheshima rĩrĩa yawe nikenda bomba gwitania ngugi nikenda mwanaici noe omba gutetheka na nkigo ibwaga waziri ni onto nyana aragukari na tumantu tukombo kinyanira ukombo tutethia nikemba tumbo kinyanira twethire twenderea na rurio na ntuko inkai ire chiejete kenda tumba kuthiria na twangiri kenda nguyumba gwitikika uria batigwitikana. Waziri Mithika augite akaria munini mutongire mugongo rigathika cegwa nikenda abake athogia ngui gutigiriba kwaraniria thiri onekana na mediation committee yo baumbira ibaritikitie kuthithia na uramumbo batetheria uni ake ikwira deputy president urabatwire kwaria abae the earliest date possible kisha ndio wena nto quite busy kenda bakaomba ukarande na baraniria MERU yetu yumba uitana mbele andi na uma kuringana na wabare na antu bairendi na bakauma na resorts imbega once
batirimana amana bubu utongire bubu county assembly ya Meru wetha bakiona mugeni ungi urani FLORENCE KAJUJU urotongirite rwangiro Busman na kuringana KAJUJU augite mono tyo rwangiro arungamirite nikona kwira onungi kana kioto na gutena ndoa akunya bagatigira bakwambia bisinde na county ya Meru ekwagirithio ntu bubu ukira tweterete mwankara ijini His Excellency the Deputy President omba utweta net office ya ngavana nontu teams iria ugete ithichirithitwe then kenda tomba kwendelea na rwaria tomba kuthiria statement rende na Meru nekenda ugi ya Meru omba gwitwa uria ibati gwitwa ende irio twabera nabo bora bakamua tukenda kuona resolution yutwe commission ira itherwa ki oversight county kuhakikisha mwananchi awitirwa ngugi na riu kenda tumbo batethia ki training na tumbo batethia kwithwa tuke turi amwe nabo kuthiatira babamba gwitira antu ngugi itukwaritinya governor tukemwira itukiromba atuwe ofisi ya thirikari ira tumba kurura ndene ya county Meru tuthia turi ukwinabo ki mathina ya wananchi bakureta bakomba kwithwa bakiya ki commission yetu batewita kotini nonto eto twariria thina ire ikathira iteta kotini na governor wetikiria gutuchira ofisi ya thirikari tuye tuthithia renovations kana tumibange bra commission ibati kubanga kenda tumba kwithia turi ukwina mwananchi twimuthikira na thina ikweya tukomba kwithirwa tukibatethia gwakikisha service delivery ekwithirwa ikithithika wendi bwayo nandi nikona tongire bonde bakwija amwe na bagwita ngugi botena ndoa na bila nkuromba ni Meru kwithia kwina thiri atongoria bara bonthe twathurire mwaka wa 2022 bachokanire amwe bashare in the glory kenda at the end of the day mwananchi omba kwithirwa awiritwe nkiripotera wori Juma bitamuthuri Muriuki Mutegerero TV ni tukurombore kerimbe tira chumbeta kwithiro ikiri wani CS Mithikali Nturi bawatanirite na gavana KAWIRA Mwangaza ni ngiri magana jairi 95 295,000 na tengiri 95 tora nkugite au kabere atutana